Ni aikari kuma Sabaki barabara-ini ya Malindi guthie Lamu aria maihoretwo ni matukuyanikĩria marauga ni kuongerereka kwa mitino barabara-ini ino. Marorũnganĩte thutha wa mutino wa ica ikuhĩ ũrĩa ũhanĩkĩte na gutiga andũ erĩ makuĩte, ũndũ ũrĩa maugĩte ũhanĩte tarĩ mũtugo na marenda ũkinyio mũthia. Watu wamekuwa wakifa hapa kila wakati kwa sababu ya hii barabara hii yetu ya Sabaki. Tunaomba serikali ituangalie, ilete bumps hapa kwa sababu vijana wanakufa. Tuko hapa barabarani kwa sababu kuna ajali yenye imefanyika hapa. Watu wawili wamegongwa hapa na wamekufa. Na hii si mara ya kwanza wala si mara ya pili wala si mara ya tatu. Karibu wiki kwa wiki tunapoteza watu kila mara hapa katika barabara. Maugĩte atĩ gwa kahinda ka mĩaka 20 matũrĩte matarĩ na mĩgĩko ya kũnyihia ihenya rĩa ngari barabara-inĩ ĩno, na rĩu maroria rũhonge rwa kũramata barabara iria nene rũgerie kũgathĩka mĩtaratara ya kũnyihia mahenya ma ngari. Tunashindwa, mbona maeneo mengine yanawekwa bampo, hapa mbona kunashindikana kuwekwa bampo? Waziri wa barabara ashuke katika eneo letu, kwa Mheshimiwa Rose Baraka waongee naye kwa sababu vijana wamechoka, wazee wanamalizika kufa na barabara. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Wanjirũ wa Marũbũ.